Nakon što su 12. studenog okupirali Saborsko, u jutarnjim satima 16. studenog 1991. JNA i srpski pobunjenici pokrenuli su iz više smjerova napad na odsječeni Slunj. Zima na Kordunu i u Lici nikada ne dolazi tiho, ali te 1991. godine novembar je doneo hladnoću koja se nije merila samo stepenima ispod nule. Magla koja se nedeljama vukla kroz guste šume Kapele i Plitvica mirisala je na paljevinu, barut i neizreciv strah. Bilo je to vreme potpune izolacije, turobnih noći provedenih u vlažnim podrumima i neprestanog osluškivanja mraka, dok je svetska pa i domaća javnost sa užasom pratila apokaliptične prizore razaranja Vukovara na krajnjem istoku. Ovde, u zelenom srcu zemlje, stezao se jedan drugi, jednako smrtonosni obruč. Slunj, Cetingrad i Saborsko, viševekovna naselja uklesana u surove, ali predivne pejzaže, našli su se u hermetičkoj blokadi. Vazduh je treperio od napetosti i svakodnevnih artiljerijskih udara, ali gora od samih granata bila je tišina koja bi usledila. Teška tišina iščekivanja konačnog masovnog napada. Ljudi su bili potpuno odsečeni od sveta, prepušteni sami sebi. Bez struje, bez telefonskih veza, bez ikakve nade u skori dolazak pojačanja. Neprijatelj, višestruko nadmoćniji u ljudstvu i oklopu, polako je zatvarao klešta oko ovog graničnog džepa. Svaki branilac i svaki civil u tom mraku znao je samo jedno. Trenutak konačnog obračuna neumoljivo se približava, a tlo pod njihovim nogama uskoro će postati poprište jedne od najpotresnijih i najkrvavijih bitaka čitavog rata. Da bi se razumela dubina tragedije koja se odigrala u novembru 1991. godine, potrebno je sagledati širu stratešku i istorijsku sliku ovog prostora. Kordunsko-lički pravac bio je od vitalne geostrateške važnosti. Jugoslovenska narodna armija u saradnji sa snagama pobunjenih Srba imala je jasan vojni cilj: preseći kontinentalnu Hrvatsku na dva dela, spojiti teritorije pod kontrolom samoproglašene krajine sa snagama u zapadnoj Bosni i Hercegovini i tako trajno paralisati mladu državu. Slunj, Cetingrad i Saborsko stajali su im na tom putu kao nesavladivi, prkosni klinovi otpora. Sukobi na ovom području nisu započeli u novembru. Seme zla posijano je mesecima ranije. Upravo je u Plitvičkom kraju na krvavi Uskrs 31. marta 1991. godine pala prva žrtva rata, čime je ovaj prostor rano kršten krvlju. Kako su meseci odmicali, pritisak je nezaustavljivo rastao. Vojska se tek stvarala u ekstremno nepovoljnim uslovima, pod teškim teretom međunarodnog embarga na uvoz oružja. Uprkos tome, odbrana šireg slunjskog područja trajala je neverovatnih 107 dana, što se u vojnim i analitičkim krugovima danas sa pravom smatra ravnim čudu. Bilo je to vreme kada su branioci i lokalno stanovništvo, nošeni isključivo verom i nadljudskim prkosom, izdržavali ono što bi slomilo i mnogo opremljenije vojske sveta. Ali pritisak je početkom jeseni postao neizdrživ. Saborsko, Slunj i Cetingrad našli su se potpuno odsečeni, okruženi teškom artiljerijom, dok su se resursi, hrana i municija neumoljivo topili u hladnim jesenjim noćima. U samom srcu tog haosa Saborsko je predstavljalo pravi fenomen. Geografski smešteno u uskoj udolini okruženoj gustom šumom, ovo je naselje mesecima funkcionisalo kao izolovani ostrvo otpora u nepreglednom moru neprijateljskih snaga. Saborsko je napadačima još od avgusta bilo trn u oku. Neosvojiva tvrđava koja je ometala njihove logističke pravce i razbijala mit o lakoj, brzoj pobedi. Odbranu Saborskog nosili su lokalni meštani. Ovi ljudi, mahom bez ikakvog formalnog vojnog obrazovanja, bili su naoružani tek lakim pešadijskim naoružanjem. Procenjuje se da ih u trenucima najvećih napada nije bilo više od 150 do 250 na položajima,
što njihov višemesečni otpor čini još frapantnijim. Iako potpuno odsečeni od slobodne teritorije i bez ikakve logističke podrške, odolevali su napadima duže od 3 mjeseca. Agresoru je vremenom postalo jasno da ovaj ostrvo otpora neće pasti predajom, niti će se slomiti zastrašivanjem, već da se čitavo područje mora bukvalno preorati teškim čelikom. Spoznaja da branioci Saborskog ne nameravaju da polože oružje nagnala je neprijatelja na pokretanje brutalne ofanzive. Sredinom novembra snage Jugoslovenska narodna armija i paravojnih formacija okupile su ogromne resurse za operaciju neviđenih razmera. Očajnički položaj u kojem se mesto našlo najbolje opisuje radio poruka poslata 8. novembra, u kojoj branioci upozoravaju da će Saborsko postati stratište ukoliko u roku od dan ili 2 ne stigne pomoć u ljudstvu i opremi. Ali pomoći nije bilo na vidiku. Kulminacija je usledila 12. novembra. Noć je započela zloslutno. Prve provokacije zabeležene su oko ponoći, ali to je bilo tek opipavanje pulsa odbrane. Sa prvim zracima jutarnjeg sunca, oko 8 časova i 50 minuta, počeo je pravi pakao. Pokrenut je sveopšti, kombinovani napad iz svih mogućih pravaca. Iz Ličke Jesenice, sa vojnog poligona i iz okolnih šuma. Nije to bio samo pešadijski proboj. Bio je to jeziv udar u kom je učestvovalo gotovo 1000 vojnika, 43 tenka i 10 haubica. Dok su sa neba smrcejali udari 9 vojnih aviona Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva. Zemlja je gorela. Šume su se pretvarale u buktinje, a teške granate razarale su kuću po kuću. Pod tolikom koncentracijom vatre, bez protivoklopnog oružja i zaklona, linije odbrane počele su da pucaju pod težinom neumoljivog stroja smrti. Srpska okupacija Saborskog tog je dana postala krvava stvarnost. Nakon što su u krvi ugušili otpor u Saborskom, neprijateljski komandanti nisu gubili ni trenutka. Svoj su pogled usmerili prema najvećem gradu u tom graničnom džepu, Slunju. U jutarnjim satima 16. novembra 1991. godine Jugoslovenska narodna armija i pobunjenici pokrenuli su iz više pravaca masivan napad na odsečeni grad. Slunj, koji je mjesecima unazad trpeo razarajuća granatiranja, sada se našao pred uraganom oklopa. Agresor je iskoristio svoju infrastrukturnu prednost. U grad su, praćeni razornom paljbom teške artiljerije, prodrli pešadijsko-oklopnim snagama sa obližnjeg vojnog poligona, koji im je služio kao nepresušna baza za rotaciju i logistiku. Istovremeno, drugi kraci napada obrušili su se iz pravca Slušnice i preko Popovca, strateški zatvarajući sve moguće izlaze iz grada. Branioci Slunja pružali su očajnički otpor, boreći se za svaku ulicu, za svako dvorište, ali manjak teškog naoružanja učinio je svoje. Tenkovi Jugoslovenska narodna armija nezadrživo su lomili postavljene barikade. Nakon prodora oklopnih vozila u samo središte grada, posljednje organizovane odbrambene linije su presečene. Komunikacija među braniteljskim punktovima je prestala, a gradom je zavladao potpuni haos vatre, dima i razaranja. Slunj je bio na kolenima. U trenucima kada je postalo kristalno jasno da je vojna odbrana grada slomljena i da bi ostanak značio sigurno istrebljenje i vojnika i civila, komandanti odbrane donose jedinu moguću, iako neverovatno riskantnu odluku: potpuno povlačenje iz grada i proboj iz okruženja. Uslovi za proboj bili su gori od noćne more. Kolona sastavljena od iscrpljenih branilaca, ranjenika, staraca, žena i dece morala je da krene u nepoznato, prkoseći gustoj magli i ledenoj kiši koja je nemilosrdno padala tog jesenjeg dana. Bio je to pravi krstni put kroz mračne šume i duboko blato, haotičan beg prema susednoj Bosni i Hercegovini u potrazi za pukim preživljavanjem.
Tokom tih nedelja više od 10 do 15 hiljada prognanika iz Slunja, Cetingrada i okoline slilo se u Cazinsku krajinu, gdje im je lokalno stanovništvo u Bosni u trenucima najveće patnje pružilo neophodno utočište i spasilo ih od sigurne smrti. Nažalost, za mnoge iz slunjske kolone spas nikada nije stigao. Na tom putu kroz nepoznato nemali broj branilaca i civila je zarobljen i odveden u zloglasne koncentracione logore, gdje su mesecima trpeli neviđene torture. Drugi su, vođeni instinktom preživljavanja i nadom, nedeljama lutali raznim zaobilaznim, smrtonosnim putevima, sve dok se konačno nisu probili do slobodne teritorije. Padom Saborskog i Slunja, čelični obruč se potpuno zatvorio oko posljednjeg uporišta, Cetingrada. Pad okolnih mesta i povlačenje snaga ostavili su Cetingrad u potpunosti izolovanim graničnim džepom. Bez zaleđa, bez mogućnosti dostave naoružanja i bez dovoljno ljudstva, mogućnost za organizovanu vojnu odbranu više nije postojala. Neprijatelj je mesecima slao ultimatume, preteći da će Cetingrad sravniti sa zemljom i pobiti svo stanovništvo ukoliko ne polože oružje. Iako je primirje potpisano u Ženevi 23. novembra, dalo kratku iluziju da će ofanziva stati, stravična istina ubrzo je izašla na vidjelo. Već 26. novembra pokrenut je opšti napad, a 27. novembra 1991. godine Cetingrad je okupiran. Njegovi branioci i stanovnici našli su se pred tragičnim izborom, koji zapravo nije nudio alternativu. Morali su poći uz beg, ostavljajući iza sebe domove koje su generacijama gradili. Ulazak neprijateljskih formacija u Cetingradsko područje nije bio obeležen vojnim trijumfom, već kukavičkim terorom nad prostorom i preostalim nemoćnim stanovništvom koje iz raznih razloga nije moglo da pobegne. Grad je ugašen, a počeo je zlokobni lov na ljude i pljačka epskih razmera. Ono što je usledilo nakon vojne okupacije ovog područja spada u najmračnija i najkrvavija poglavlja celog rata. Stradanje civila nije bilo tragična posljedica unakrsne vatre ili vojne greške. Bio je to pažljivo isplaniran, sadistički genocidni pohod u kojem je primarni cilj bilo istrebljenje. Civili koji nisu krenuli u proboj, oni stari i nemoćni koji su ostali da čuvaju svoja ognjišta, naivno verujući da im niko neće nauditi, brutalno su i hladnokrvno ubijani. U Saborskom su zatečeni meštani doslovno masakrirani. Posebno potresan, okrutan i nažalost jedan od najmanje poznatih zločina odigrao se 7. novembra u zaseoku Vukovići, delu naselja Poljanak nedaleko od Saborskog. Krvavom pohodu prethodio je niz lokalnih sukoba, ali pravi masakr usledio je kada su dve naoružane grupe srpskih terorista oko podneva ušle u ovaj mali zaselak, koji je imao tek nekoliko kuća. Pripadnici tih formacija izveli su iz kuća sve zatečene muškarce i nemilosrdno ih streljali iz automatskih pušaka. Bolesnog starca ostavili su da živ izgori u zapaljenoj kući. Ukupno je tog dana ubijeno 10 ljudi. Masakr je jedini preživeo 16-godišnji dečak, na koga su zločinci također pucali, ali je on spletom neverovatnih okolnosti, zajedno sa nekoliko žena, uspeo da pobegne u gustu šumu. Tragedija preživelih porodica bila je neizmerna. Čitava porodična stabla su u jednom jedinom danu izbrisana sa lica zemlje. Zločini su nastavljeni širom opkoljenog kordunskog prostora. U Cetingradskoj opštini, pri napadu na selo Batnoga sredinom novembra, ubijeno je 7 civila. U danima koji su sledili u opkoljenom Cetingradu i okolini, pripadnici diverzantskih vodova hvatali su civile u begu, pucajući im u leđa i ubivši još 11 nemoćnih civila. Zaleđena zemlja upijala je krv nevinih, dok je međunarodna zajednica nemo posmatrala razvoj događaja. Agresoru, međutim, nije bilo dovoljno samo proterati i ubiti nesrpsko stanovništvo.
Njihov konačni cilj bio je da zatre svaki fizički, kulturni i duhovni trag postojanja na tom prostoru. Nakon što su okupirale Saborsko, srpske su ga snage temeljno opljačkale, odnevši sve što se moglo odneti, a potom su prionule metodičnom jezivom uništavanju. Saborsko je do temelja spaljeno. Prizori nakon razaranja bili su stravični. Mesto je praktično sravnjeno sa zemljom, pri čemu je uništen zapanjujući broj od 1171 stambenog objekta. Cetingrad je doživeo istu apokaliptičnu sudbinu. Razoreno, uništeno i spaljeno je neverovatnih 2431 kuća i privrednih objekata. Želeći da izbriše kulturni i duhovni identitet mesta, agresor je posebnu mržnju usmerio prema sakralnim objektima, te je do temelja minirana i uništena prelepa župna crkva u Cetingradu. Kada su strani posmatrači konačno dobili ograničen pristup ovom području kako bi evidentirali stanje, svedočili su potpunom brisanju arhitekture i života. Njihovi izveštaji navode da su jedva prepoznali razoreni slunj, koji je pretvoren u neprepoznatljivu hrpu ruševina i pepela. Cena koja je plaćena za slobodu na ovim prostorima merila se u stotinama nedužnih života. Brojke o stradalima najbolje ilustruju nesrazmernu brutalnost vojnih i paravojnih formacija. Od 297 ubijenih u Slunjskom kraju te jeseni, neverovatnih 175 žrtava bili su civili. U naselju Saborsko ubijene su 52 osobe, a u široj župi njih 54, dok se tela mnogih još uvek vode kao nestala. To, ponavljamo, nije bila tragična nuspojava rata. Bila je to hladnokrvna manifestacija genocidne politike. Tela mnogih ubijenih još uvek nisu pronađena, ostavljajući njihove porodice u večnoj, neizlečivoj agoniji traženja istine ispod slojeva zemlje i vremena. Moglo bi se površnim gledanjem pomisliti da je pad ovog teritorija u novembru 1991. godine predstavljao isključivo vojni poraz i strahovitu tragediju. Međutim, duboka taktička i strateška analiza ukazuje na dijametralno suprotnu istinu. Žilava, fanatična i nadljudska odbrana branilaca Saborskog, Slunja i Cetingrada imala je dalekosežne, spasonosne posljedice za celu zemlju. Višemesečni otpor ovih izolovanih enklava, koje su prkosile neuporedivo snažnijem neprijatelju, vezao je na sebe ogromne efektive neprijateljskih oklopnih i pešadijskih brigada. Da te brigade nisu mesecima bile zaustavljene, zaglavljene i iscrpljivane u maglovitim šumama Korduna i Like, one bi bile usmerene direktno na vitalne tačke odbrane širom države. Upravo je ta odbrana bitno uticala na stabilizovanje i konsolidovanje ranjivih odbrambenih linija kod gradova poput Karlovca i Ogulina. Što je najvažnije, branioci ovog graničnog džepa svojim su herojskim otporom onemogućili agresora u njegovoj nameri presecanja kontinentalne Hrvatske u najkritičnijem ranom periodu rata, kada su odbrambene linije bile najtanje. Ta strašna žrtva podnesena u blatu, zimi i magli kupila je domovini njen najdragoceniji resurs – vreme. Događaji iz novembra 1991. godine na Kordunu i u Severnoj Lici ne mogu se i ne smeju posmatrati izolovano. Oni su organski, neodvojivi deo iste one matrice zla koja se u tim stravičnim nedeljama obrušavala na brojne gradove. Sudbina Saborskog, Slunja i Cetingrada duboko je isprepletena sa sudbinom herojskog Vukovara na istoku i mučeničke Škabrnje na jugu. Bili su to istovremeni, sinhronizovani udari na samu opstojnost naroda. Zato nimalo ne čudi da su događaji iz ovog kraja dobili svoj pravni epilog na najvišim instancama međunarodnog prava. Zločini počinjeni u Vukovaru, Škabrnji, ali ravnopravno i u Saborskom, činili su čvrsti, neoborivi, pravni temelj tužbe za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Razmer uništenja Saborskog, sadistička ubistva civila u Vukovićima i bolesno spaljivanje celih naselja
uzeti su kao krunski dokazi namere da se jedan narod trajno i nepovratno izbriše sa tog dela teritorije. Ovi događaji trajno su pozicionirali Kordunski kraj uz bok najvećih stratišta moderne istorije. Srpska okupacija Saborskog, Slunja i Cetingrada trajala je turobne 4 godine, ispunjena teškom tišinom prognanih i hladnim pepelom spaljenih sela. Preživjeli su morali da čekaju vojno-redarstvenu operaciju Oluja u avgustu 1995. godine, kako bi se sa suzama u očima napokon vratili na svoja, do temelja uništena i opljačkana ognjišta, započinjući ispočetka gradnju života iz praha i ruševina. Ova priča nije samo dokumentarni podsjetnik na mračne strahote rata. To je duboko emotivno svedočanstvo o stravičnoj ljudskoj patnji, ali i o neizmernoj, neuništivoj hrabrosti. Mali broj slabo naoružanih branilaca, suočen sa oklopnom armadom, stao je pred neprijatelja znajući da gleda samoj smrti u oči. Civili, surovo istrgnuti iz svojih toplih domova, podneli su žrtvu koja večno odzvanja u mračnim šumama Kapele. Gledajući danas te krajeve, mirne, ozelenele i obnovljene, mi nemamo pravo da zaboravimo cenu kojom su ponovo kupljeni. Težina tog surovog novembra 1991. godine obavezuje nas na večno poštovanje i pamćenje. Krv prolivena u Saborskom, Slunju i Cetingradu utkana je u same temelje slobode, a sećanje na te tragične, ali beskrajno ponosne dane predstavlja naš najsvetiji zavet onima koji se iz okruženja nikada nisu vratili.